Anatag, maray. Dito'y balay da Mari Agnes. Ang aguray ka. Ni Mari Agnes madyatim maray iti unag. Tinasayaat, bukawak. Ang mga sa anak lang nga nakita. Mari Agnes! Mari! Ay na! Amok nga adda ka dito unag ti balayo. Nakita ka, iso ano siyaktisi ka. Rumwar ka, Mari! Sikamat gaya, Mari Gladys. Pasensya kan, Amare. Ada ngamin aramidag. Saan ka nakita? Diyak na nga gadagos ti bugkaw mo, Mare. Ti bagam kit de, ilamlambangan nak, Mare. Ay, saan mo't, Mari Gladys? Apay ko mga ilambangan ka ngay. Ay na, di kan naglibak, Mare. Nakita kat at maray ka iti unag ti balayo. Ay, si kakit di mo't, Mari. Naira na laang siguro, ah. Ay na, bayadam nga rodon. Baton, Mari. Para dita sa nga ribo laang nga utang ko, ti pangibabainam kanya. Anya? Kahit, ada ka di mo ilati na singir mau, Gladys. Ada ka di gatang taniti bagas. Ay, awan pa'y nga rod tatang. Ay kunak manunapan ka iti ayan da kumarim ngagnais. Napanak ang di mo't nagbayad. Nagadulakit din aras-rason na. Ay, day takit ti riga, ti agpautang. Sikapay lang agpapautang mo, ti agpakpakaasay, tapno agbayad da keng ka. Wan nga rod tatang. Oray sa nga ribo lang day jay, kat bayadan na latta kumamot Nagrigrigatak mo't day jay kwarta. Kasano ngay daytan? Ipadas ko langan ti umutang iti 2 kilo abagas, iti tersena ni nanasan niya tatang. Naimbag lang adda maisaang ta. Pagururayan ta iti sweldo. Ay nagyamanak ta pinautangan nak nanasan niya. Ay, wen tambo mati agbayad, Gladys. Uray saan ka singiray agbayad kalata. Sana kas ka nagiti daduma nakautang dita. Di kay madanagan. Agbayad akto adagos apaman ang maalak ti sweldok, nana. Ay, uwan. Saan ba't aras, Gladys? Bayadam tulatan o ada kwartam. Ay, wen gayab. Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon tayaw. Kasanungay na ita, nana. Ay, katkas iti sigod agbibinunod tayaw. Sa dinungay. Itex kan daw no anya ti ibaga ti presidente tayaw. Sa dino ti papanamag, Agnes, bakit? Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon may no wala kay. Kat mapanak mamat makibinunod tapno amok no asino ti regalwa. Makibinunot ka pa ilang adupay ti utang mo adi mo na bayadan. Ay nawaw. Si kakit di matlakay. Maminsan laang dayto iti makatawan. Anya nga iti amu tayo. Ang mga numayat ti regalo ti makabunot kanya. Kay, ada nga rod budget mo nga igatang mo iti regalo ti mabunot mo? Adda nakabudget daytan lakay. Sa nga ribo lang ti presyo ti regalo may. Na, nagninan. Manulag mo ti magatang ti sa nga ribo ita. Imbes na maki-exchange gift ka, ibayad mo lang iti utang mo. Ay saan lakay? Makibinunot amin ti members iti dayjay nga organisasyon may. Saan mo ta mabali na syakla ang ti saan na makibunot? Adamat ni Mari Agnes dito eh. Eh, wan. Makibunot ka no, Gladys. Makibunot? Kadno saan pa nakabayad iti utang na, tawan ka no kwarta na. Pangalaan na nga iti regalo na. Eh, diyan mo Di na pailaang nabayadan ti utang na kanya. Ay, nawaw. Singiram ka idi Amangan no ibaga naman na pababainak no kwa. Sa maysa, jak kayat madadaal ti aldaw ko. Saan abali ita, inted matan ni boss ti sweldok. Oray kaskas ada ti gatang may kanitatang iti masapsapol mo eh. Sino nga itinabunot mo? Nanasan niya? Eh, ni Mari ising Gladys. Ay, si Kangay. Ay, ni Mari Agnes, nana. Ay, no, wow.
Anya nga iti regalom ken kuana. Ah, ada na panunot ko, nana. Ibagakto kada kayo. Tas ka na mayati regalom ken kuana, Gladys. Sapay naka-arte na niya kumarin. Ang mga nunginginaan manan ti insurat na iti wish list na. Wan ka din, nana. Diyo ibagbaga iti sabali asyak tinakabunot itinagan ni Mari Agnes, nana. Kaya Aga masardinas, Agnes. Agyaman ak nana. Ay, gayam. Amuyo ka din, no? Sino tinakabunot itinagan ko? Ha? Tikunak, amuyo ka din, no? Sino tinakabunot kanyak, nana? Diaka mo, Agnes. Da kayo ngay, nana. Sino tinabunot yun? Secret. Amangan mo't no da kayo tinakabunot itinagan ko, nana. Di yun lang kayat ngay baga kanyak. Ay, saan, Agnes? Saan asyak tinakabunot ken ka? No, saan ada kayo? Sino nga ta? Imposible mat ani Mari Gladys. Gladys, anak ka. wan, tatang. Ito no may asaba doon ti Christmas party yaw. Apay nga tadi ka magimatang iti regalo iti nabunot mau. Saan na nakasapulan, tatang? Apay ngay? Ni Mari Agnes tinabunot ko, tatang. Anya? Parakin kwa na, tatang. Ikwits milatan ata adamot ti 1,000 nga utang na kanyak. Narigat tumot ngamin ang masingir. Bayat day tana panunot mau, anak ka. Ay nawaw. Amangan no ada karton di ta adi mos usaran nanasan niya. Ay, Nanum ti karton, Gladys. Anya kumangay, pangikargaak iti regalok para ka ni Mari Agnes. Dukas ta. Nakagatang kagaya man iti regalom ken kuana. Sana agim matang, nana. Anya garod nga iti ikargam iti karton na daw-dawatan. Amagan nung makapungtot day chay ken ka, Gladys. Anya kumaga po, nana. Jak aramidan ti kastoy no amo na laang ko mga agbayad iti utang na. Wad kit di mabit lang nga raw tamang irwarak iti karton, Gladys. Mabitlaang nanasan niya. Ada ka di pa'y masyapol, mau? Gumatangak matlangan iti Christmas wrapper na. Tabungunak lat tamot oray kaskas ano. Nagadutingin natin mo regalo, bakit? Wala kay, irigalok na kita itinabunot ko. Ay, nawaw. Talagang impilit mo tinakibunot, Awan mo't dakas na lakay, tadamat igatang ko. Ada pang regalo. Hanggang di mo mo't mabayadan ti 1,000 nga utang mo ko ni Mari Gladys. Bayadak tulat ta, alakay? Ay, saan anasayati kasta bakit? Ti utang, rumbang abayadan. Tanagrigatan dapi man ti kwarta nga impabulod da kang ka. Sino nga tamat tinakabunot kanyak lakay? Sapay la kumaa. Ti adda iti wish list ko ita Christmas ti regalo na. Anya nga iti sursurat mo iti papel. Gladys, anak ka. Basaan nyo man kit di, tatang. Kitaan nyo man tinsurat ko no mabasa mo't laang. Mabasa mo't hanggang napimpinta siguro no ada design na. Ayun niya. Bayam, kargaak man nga agpaiso iti disenyo na tapno saan aboring. Anya nga iti inayon mo iti dayta papel, anak ka. Isula ang tibungunok tatang. Ipakaamok lang kan Mari Agnes, akwits kamin. Awanan ti utang na kanyak, tapno updated mo't Ang mga numasaktan di taaw. Ay natatang, narigat no da tayo akanayon ti agan anos. Agruam dagitaan nakautang. Wen mat kiti Ay nawaw. Dakal man ta regalo nga imot mo, Agnes.
Dahil ka di ti regalo, may di nabunot mau. Wala na. Nay, siya pa'y kaslaado, ti linaon na. Ay, talaga nga do, nana. Inanusak ti nagpasentro. Tapno lang magatang ko ti regalo, anay surat iti wishlist ti nabunot ko. Oh, da kayo ngay, nana. Di mo ka di makita ti nakaparabaw iti lamisan, Agnes. Ay, nawaw. Nagdakkel mo't nanasan niya. Wen tapno uray kaskasan ako ka maragsakan may tinabunod ko. Ninsamat marigladis ta sumungad nanasan niya. Ay, wan, isungag pa isaw. Ay, mabiit lang nga rin tamang rike pa kung tagkukuyog tayaw. Ni, kaslabasit mo ti regalo nga imat na, nana. Ay, kasta talaga, saan tayo nga agpapada? Sus, kasi mo tinabunot na, nana. Ang mga nudaan abado ti regalo ni Mari Gladys. Ay, sus, piman mo ti regaluan na. Ay, asino nga tinabunot mo, Mari Gladys? Basaan no anya tinaisurat iti box, Mari Agnes. Tumay Kumari Agnes. Ram Kumari Gladys. No kasta, si Kagayam tinakabunot itinagan ko, Mari? Wen, siyak, Mari Agnes. Ay, nawaw. Apa kasta ti reaksyon mo, Mari? Nagbasit matanday ta regalo, Mari Gladys. Sapay ni, kasla naglagan. Basit ken nalagaan, ngem sigurado ang magustuam ti linaw daytoy a box, Mari. Ay, anya nga nga ti linaon day ta box, Mari. Secret. Anya? Ay, ano ayan o ibagamlaangan. Ay na, Mari, excited ka launay mat. Makitam tulat ta kalpasan ti Christmas party tayo. Day, apaya di ka mutin makaisa, Agnes. Ay, madandanagan ak nanasan niya. Nay, kasla di mo pa yun matil mo nakang kanam. Ay, kasanumat nga minana. Naglagan ti regalo anaawat ko manipod ka ni Mari Gladys. Di ko na magustom ka no mati regalo na ka. Wana, awan mo ti amok analagan iti wishlist ko, nana. Kita, intun makaawid ka, Agnes. Ag-enjoy ka pa ita. Sapay naimas tinaisag. Masurunak lakay. Nay, apa ngay? Kita man ti regalo ni Mari Gladys kanya. Naglagan si ka. Ay na lukatam tapno makitam no niya ti kargana. Na. Ay nawaw. Unay matan ni Mari Gladys. Daytoy ti regalo na kanya. Nanene, kasla papila day ta. Anya nga tinakasurat. Ay, mutoy man tabasaak. Merry Christmas, Mari Agnes. Saan akon agimatang iti regalo para ken ka ngamin adda utang mo asangaribo kanya. Yan tangay sangaribo ti worth ti regalo tayo. Ikwits talatan, Mare. Awanan ti utang mo kanya. Nay. Kunaktumat ngamin. Ay, gusto lang tinaramid na. Bakit? At least quits kayon. Nakabayad kan iti utang mo kun kwa na. Oh. Ay na. Talaga masurunak iti dayta, Gladys. Nakibingunot pa ilaan mo kastoy matlaan ti aramidan na. Di mo pa'y kaya, takwits kayo. Awanan ti parikot mo, tawanan utang mo kun kwa na. Numaminsan nga men, bayadam ti utang mo. Anya, bigbigat pa ilaan ngam umutang ka. Sakit arak pa'y matngaraw. Anya kay laki din. Bayatak mo kay. Diyan mo yung baga, lipatak mo bilang. Anya? Ala na. Pautangan na. Oray, upat at tubay to. Ay, nagadaon. Ay, naapo. Bayadak to.
Mala, pautangan ka. Ng pang-aasim tabayadam. Kan saan ko maamabayaga? Makapung tutak no kasta ti aramidam. Ay na, kunaklakit din no, sino ti masabat ko na Bartek, si Kaamagayam, ay na, salbag tamat. Ganun na Bartek ka masabat mo. Anya ti parikot mo? Sika nagalas abakla. Anya? Awan bibiyang mo nun na Bartek ka masabat mo, ha? Anya? Hoy, tatlo mo man niya? Curfew hours, son. Hanggang paawit ka pa ilang nagdapo nakiinom? Ay, rumba nga si ka titiliwan dagiti tanod. Di mo amo asurutan ti patakaran ti barangay. Ay, sika danga. Tapno mo man niya. Awan, bibiyang ko iti korpyo nga ipagpagang. Bastos alalaki. Kasta unay apa nang ipalpalastog na iti uncle na apules. Kanya kumama ti maramidan dayjay abili iti kinaalas ti ugali na. Win nga raw. Isula nga isut ipalpalastog na. Masabat ko lang dayjay ang uncle na. Ibagak ti ugali dayjay anakan na. Wen, tapno bagbagaan naman di ka anakan na. No sabali lang nga tao, amangan no tinutupandan. Nasaya tanasabat kayo, sir. Ada ko makayat kung ibaga kada kayo, Anya dayta? Numabalin, bagbagaan nyo di kaanakan nyo. Nay, aguray ka. Asinaw tidakdaka matem. Asino pa ko man, no sana di kaanakan nyo apangas na amin apangas, ni Norman, Anya? Ay, natapno mo yun, sir. Tunggal aga sana nasayaat nga aramiden na. Ay na, naganyo, ti kanayon na nga ibaga. Ada ka no uncle na apulis. Anya? Iso apangas yun man, sir. Bagbagaan nyo. Ta saan nga excuse ti kinapulisyo iti... Ay kasi ka, Norman. Talwa bulan ang tinapalabas. Manipod imay ka imotang iti arak dito'y tersenak. Nga maging gaita, di ka pa'y nagbayad. Unay kay meten nana. Kasladya bayadan. Manulang day jay. Awang pa'y sa ngaribaw. Agam, ni, kasta kay meten nga agsinger. Kunam lano nagdakkel agat ti inutang kaw. Anya, wala, basit lang agat day jay. Ngam utang is utang. Utang is utang nga ibagbagamot si kabakay. Amangan no nalipatan yung adangkel ko apules. Anya, anya kumaitano adda. Kaya't yaw nga ipatiliw kayaw. Sana nasaya ti aramid yung agsingir Tanangan nyo ti panagsasawayaw. Tano siya ti marurod. Anytime, ipatiliw kayaw iti uncle ko apules. Anya! Awanan bain at talaga dayi Norman. Uray da kayo abakutan. Kas jaykit din, di pa nagsasauna. Wen nga rod, imay ditoy. Kung naklakit din no may agbayad iti utang na ngamsan ba't gayam. Awan at talaga ti pilpilyin na day ta alalaki. Nagmayat ni ipabugbog kadagiti agkaiwar at ambay dito lugar tayo. Ipulong yu kini Sir Billy nana. Ibagayo akas taunay ti kinabastos na. Lakay man winubakot. Bastos ti panagsasauna. Di na pa'y amo ngay respeto dagiti nataengan. Dayta nga rod. Gamti pa kadanagak. Amangan no saan napatyan yangkel na. Kanayon mat ngamin nga iso ti ibaga day dyan, Norman. Ay saan nana? No kasta ti aramiden di uncle na apules. Pag timugan niyo idan, awanan day ti bae. Ay na, nasaya at ay may kayo, Sir Billy. Anya tigatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti napkin, manang. Napkin? Wen, imbaw na kami ni bakit ko nga umay gumatang iti napkin. Ay, una yan. Ay, mabitlaan, sir. At to'y tigat-gatangan niyaw. Akin, uwan gayam. Sir,
Mga no, mabali na pakibaya diyo, ti utang dya ka anakan niyo dito. Anya? Utang? Sir, kinapudno na, upatan na bulan, dya utang na. Arak ti inutang na, sir. Idi singirik nga main. Isupay ti makaungat. Kan may sa, kastaw na iti panangipalpalastog na, nga da ka no uncle na apules. Anya? Ay, kunak lakit din no sana po no day tangar aramidin day dya aka anakak. Saan lada kayo tinakaibaga iti day takanyak manang? Ha? Bayan nyo, siyak ti makamukin ko na. Kan day ta utang na, isaw ti umay agbayan. Agruam day jay no siyak pay lang nga angkel na ti pagbayadan na. Arak pa'y mangaraw. Ay, saan lang ada bakit suping tinagaramidan na itikas jay, sir? Ha? Ado kami, bastos day jay anakan nyo. Anya? Di na minsan, nakita nak anak katugaw ijay tirsina. Ngam nagtupralatan akaslawan nakita na. Anya? Pudnot ibagbagak, sir. Ang mga no ibagayong agar arami daklang iti istorya. Sakit noong tan, kanayon na nga ibaga nga ada kayo kano nga angkel na apules. Kaslada kayo ti us-usar. Apay nga, ada kayo dito eh. Di mo damagan no apay nga adag dito eh. Awanan kayo tibain. Usaran ti kinapulis ko, ngagpalpalastog ka. Salbag kakit eh. Ko angkel, mabiitlaan. Anay ko angkel. Awanan kayo tibain ko nakmanan. Kasta una ti panangibabain mo kanyang angkel mo. Ay, nagsakit mo tanti, dinanog yung angkel. May sapay kit di salbag ka. Anay ko, angkel, gusto ko man Di nagsumba-sumbatan na kasta. Tamangan no saan la at tanog ti maramanam kanyak si kanon man. Tapno mo man niya. Saan na nasayat na tangan aramidem Norman? Kuha, angkel. Siya ti may babain, gapo iti aramid mo. Ay agasam mo dayta. Di mo pa respetuan dagiti babakit kan lalakay diti lugar tayo. Ha? Bastos ka kano sumungsumpat. Mabalin na jackpot yan ti idandanon da kanya. Numay sala ko maatao tinang ibaga. Agam adudamat. Ay, kuha, angkel. No ti panang kunam kat ayunan ka iti kasta nga aramin mo. Nagbindot ka. Impun kwan patayabag ta bangam no siyak ti makaungat. Ha? Ikabayanan nagidya inut-utang mo iti istor. Di ka lagpain. Naimbag kumamit no makanti ka inut-utang. Ngam saan magtarak. Ay, kuha, ay, pasensya kay ko man, angkel. Sana maalay ti kasta pasipasensya. Ti ko na, ikabayanan. Kaya nagpasensya ka maten ka nagiti tattao abinas bastos mo. Gapo iti panagsasaw kan panagpalpalastog mo. Ay, nawaw! Nagmayat matanday ta bukol di ta rupam, Norman. May bagay unay kan ka Anya? Ti mom siguro kat ayunan na ka ni uncle mo anya. Ay. Tapno ammom nga minanya. Awan connection ti kinaaddat uncle mo apulis iti kinaalas ti ugalim. Ha? Anya nga ita, dinanog na kalangarod ni uncle mo. Nasaya at matapno agnakam ka. Bastos ka eh. Anya? Sika tinakababain ita kadagiti tawa pinalpalastogam. Salpag ka. Makabalag day talangam si kalastog. Ha? Ay, nawaw! Sapay lang ko ma. Tasanan nga gimbag day tabukol di tarupam. Total, bagay mo. Anya? Kaya mo siguro kat ayunan na kanya. Ha? Palastog ka palastog nga dangkal mo a pulis. Ngaman niya nga ita. Kuha. Sikatin nakababain ita. Ada pulis nga angkel ko. Ada pulis nga angkel ko. Day tati ka na ayaw mo nga ibaga. Ngam isumatin ang danog kan ka. Ti may ibagakan ka. Gunggunam. Day tati magganam tilas. Tugakas kan ka.
day tabukol di tarupam si Kanorman. Apay, pudno ka di ay adyan na damag ko adinanog na kanya uncle mo Apulays. Anya? Palastog ka, palastog. Nga ada uncle mo Apulays. Nga manyangay ita. Isukit din tinangdanog kan ka. Ngarod nana. Nana, pasensya kay kuman kadagiti. Naaramid ko kada kayaw asa na nasayaat. Ay katuan Agam basakbay na. Bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak. Ha? Mano na bulan ti utang mo kanyak. Ngam lalipatan batan. Nalagip mo lang. Ididinanog na kadya uncle mo ngay pagpanpanakkel mo. Nana. Ibagakan ka Uray ada uncle mo Apules. Wano judge, wano general. Awan koneksyon na iti kinadakis ti ugalim. Kas kumaita, ti uncle mo tinangdanog kan ka. Nana. Iso nga ikatam di ta panunot mo. Nga awan ti pulis-pulis no may papan iti dakas nga. Ada ka di paaramid mo, ante? Ada kumaano saan ka busy? Mabalin tamat. Tulungan nakman nga ron amang iripak kadagiti groceries. Tay sulahang mati kabaelak nga itad kadagiti kalugaran tayo. Akanayon nga umay gumatgatang dito'y tersenak. Ay nawaw! Awan parikot iti dahita ante. Umayak to, kalpasan ti panangan may. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, JR. Sa dino ti papanam. Mapanak iti tersena ni Auntie Leonay, Auntie Dalia. Anya ti aramidom ijay? Tulungak ka nun ni Auntie Leonay ang mangiripak kadagiti Christmas giveaways na. Christmas giveaway. Wen, para kano kadagiti customer na. Ay nawaw. Ni, apay ngagkatawa kayo, Auntie? Sigurado asag kay sa sardinas kan noodles to manunday ta, JR. Ha? Kas idi na palabas ataw na. Uray saanan amang tad no kastam lang ti ited na. Anya? Apay nga ita ka lang, JR. Itay ka pa nga urayan. Ay, pasensya kayo, Auntie Leonay. Nasalaw ko ngamin ni Auntie Dalia di tadalan itay. Kat? Nagado asal sulod-sudin na. Kastama ta talaga ni Antim Dalia. Masapol, maamuan na amin. Ungarot. Naimbag kumamot no sana makapainsulto ti bagbagana. Anya timbagana kan ka? Diyak mabalin nga ibagakan ni Auntie Leonay tinaisawang ni Auntie Dalia itay. Ang mga noisukit di ti pagrugyan ti di na pagkinaawatan. Okay ka kadilaan? Di ka matan sumungbat. Ay, okay ak lang, Auntie. At dala na lagip ko. Agawid ako, Auntie Leonay. Mabit lang, Jer Barok. Apay, Auntie? Alam day ito tinapay. Tapno aday kapiyo ka ni Lola. Saanin, Auntie? Adamot ti intadyo at angdan ko. Ay na, awatam kit din. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Agyaman no kosta, Auntie Leonay. Alangan, agawid kan, tama nga noro-urayon na ka ni Lola. Diretso awit iti tinapay, JR Barok. Di kay madanagan. Ta sana naggapo iti takaw da ita, Lola. Masyadino nga ron, tinangalaam. Intad ni Auntie Leonay. Ay nawaw, nakababayin mat kankwana. Adapay laang ti utang tayo kankwana. Sayta, nangtad manan iti tinapay. Ay na, di mulat na kuman inawat apok. Diyak kumawatan ang amin pilit ng amin, Lola. Diyos to, di makaamo amang subalit. Kada kita kinaimbag ni Auntie Leonay kada tayo. Ala, itimplanak nga ron iti kape. Tay kape taman ti tinapay nga inyawid mo. Duabal ko tintad ni Auntie Leonay. Saggay sa hata ka no, Lola. Ay, kanwan awan ti parikot iti dayta apok. Ada ka di pa ila akong mabarakaw, Mari Leonay.
Ay, adapay mano ka di tigatangam, pari Rudy. Kagudwala ko man, no, mabalin, maray. Ay, mabalin Alam nga rod, ikan naman tihap kilaw. Dayta ka dilaan? Uwin, maray. Ato iti bayad na. Agyaman ak, pari Rudy. At yung matigat gatangam. Ay, mabit lang, Marilyon. Bara ko lang tigatanga. Ngam na adamat na inayon adilata kang tinapayan. Ay, Juan, libre dayta. Christmas giveaway para kadagiti customer ko. Ha? Merry Christmas kada kayo. Ay na, wow. Ay na, agyaman na, Marilyon. Staya. Ay, Juan gayam na. Alaan nyo dayto Christmas giveaway para kada kayo ang customer ko. Ala, awatan nyo, tapara kada kayo at talaga amin dagita nana. Ay, adun sa mati, inwaras mo yun ang mga malugi ka. Saan matkit di nana? Sa dino tinagapo man ti suseng, kan adapay ti imot mo ang nakasupot. Ay, Juan, regalo ni Leone para kanyak, dalya ka anakan. Anya? Apay ka di aya. Ay nawaw, day talaan, tinted na. Laan? Ay sus, pagyamanan kit di ata adda. Nukasta mo lang ti ipa Christmas giveaway na. Saan lata kumanan ang tag? Ibis nga agyaman ka, kasta pa'y laag matibagam dalya. Kat po numay, manula ang ngay tigatad day ta pa Christmas giveaway na. Ay nawaw. Anya dyan post mo iti Facebook, dalya, bakit? Ay nawaw, lawagam arude, ta adumat ti impus ko. Ni ka di Marilyon iti paspasagidam, iti impos mo? Anya kuma? Ay, di ka kasta-kasta si ka, dalya. Naimbag ka ni Marilyon taado ti matultulungan na. Si ka ngay. Kasjay ti tulong, noodles, dilata, kan asukar, ay nawaw. Nagarti ka matay. Si kanto pa iti nangibos iti inted ni Marilyon Ay, no siyak ti si ka. I-delete mo ang ti impos mo iti Facebook. Ay, apo nakababain. Nakitam ka di ti impos niya anti dalya, anti Leone. Anya tin post na ya, JR? May papaniti Christmas giveaway nga iwarwaras mo, anti. Ay nawaw. Anya man ang ti issue na iti warwaras ko a Christmas giveaway? Katkatawaan na nga ron. Mangrugi man ang day ta amari dalya ako nakon. Wan nga ron, anti. Mala, bayam ta kasaritak to into no may dito'y tersenak. Wan iba perdi iti pada na atao ti paglaingan na. Si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak, Mari Dalia. Apay, adda ka diti ibagam Leone. Adda nga rod na idaanon kanyak nga in-post mo kano iti Facebook ti warwaras ko a Christmas giveaway sa mukat katawaan. Gansan lang nga dayta. Ado kano matis istoryam kontra kanyak. Sanak ngagbirbirok iti apa, Mari Dalia. Ngam kita amat Mari Dalia, naano sak a tao. Ammom dayta. Ngam no siyak ti mapunuan, sigurado adi mo magustuhan ti aramidak. Siyak ka de, ti butbut ngam Leone. Apay, mabutan ka de. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat pudnumot at chip, wano naglalakalaang ti pa Christmas giveaway. Anya? Talaga amang ibabain ka, dalya. Ay nawaw, Ruday. Anya man ang tibasol ko aya. Ay, jak magustuhan ti kastangar aramidan. Imbis nga gyaman ka, tanaeranod ka iti pa Christmas giveaway ni Marilyon Saan? Taday taki di mang papadakes kan kwa na ter aramida mo. Anya? Ay, salud-sudon ka man. Kabailam ka di nga aramidan, ter aramidan ni Marilyon Katun, manulaang may. Manulaang nga iti banor ti na. Ay, nawaw. Di mo ipakat ti kinatangsit mo,
Ngamin, uray anya ti bagbagam, nalawag adi mo kabalan nga aramidan, ti kabalan ni Marilyoning aramidan. Oh. Aguray ka man? Siguro, nagpulong ni Leonikin kanya. Aguray day talyo ni man? Ni. Ay, papanaon! Agsubli ka dalya! Ay, di ka mangibabay ko na! Agasuman, Leonay! Oh, anya ti aramidam dito'y tirsenak dalya? Ti kunam ka di, kadyak amo ang nagpulong kay ti asawa. Ay nawaw, di ka agar-aramid si kadalya. Iti anya kumaga pong agpulong ak iti asawam, para lang iti day tabanag. Amom dalya, jak kaya't amasaysayang ti oras ko gapulang iti kakastabang banag. Kastagayam daytoy ti parakin ka. Anay ko, tibok ko dalya! Kurang kay dayta. Talaga kaya masyak ti kalkalaban. Daytoy matiparakan ka. Anay ko, ti matap. Apaya ti ganog na. Anya, kurang pa itanayo na? Ha? San aga po nga gululi magkakasta ti araramidam kanyak? Da kayo lang arudan tinaikan iti regalo? Ayop at talaga day alyunay. Ay, agsardong kan. Asino tinangibaga amapan ka ngamin ititirsi na. Pati asawa, di na pa'y matsuportaran na tao. Uwan atas si kati kamalay. Panagkunam ka day, kat husto lang tinaramid na di alyuni kanyak. Kitam anablak ayan na tao, kasta pa'y lang matibagam. Kas kunak itayan, basol mo malaang. Apay tanapan ka ngamin ijay. Ay nawaw! Ay, pag nakmam day ta. Hindi ka pa'y lagsardeng ay na, jak amon. Anya terami daw? Nayunak tablak ay mau. Anya! Damag ko nagapa kayo kanukan ni Dalia edi kalman Leonay. Ay, wala na susing. Pudno nagapa kami. Impungot nakmat ngamin. Iso adya ko nalapdan tibagi kat tinanog kumatan na. Ay, ijak mawatan no payakas jay na day Dalia. Siyak pa yan ti mabait takaan nakakpay mga road. Wan nga road na nasusing. Aglablabos mat ngaminan. Uray anya ti panang bagbagakan kwa na. Kaslawa madengdenggan na. Masapul siguro nga ulit-ulitan nanasusing. Mala, bayam. Padasak tumanan nakasarita ti ka nakakliw na eh. Wan man nana, pakibagamat langan kan kwa na asaanan nga umay dito'y tersenak no agbirbirok tumat lang iti apa. Kumusta ngayon ta matam Dalia ka anakan? Naimbag mo ta nanti suseng. Ay, no apay nga minanapan ka pa'y lang nakiapa. Ay, talaga masarak iti day alyo ni antay. Di kag sasaw iti kasta Dalia ka anakan. Panunuta man na imbag. No anya tinagrugyan tiriri iti nagbaitan niyo kaniliw ney. Nalawag asika tinagkamali. Isu asika kuma ati agpakumbaba. Ay na, antay. Uray no grocery laang ti pagibawi ni Leonay. Agpasalamat kalata. Nauray kaskasano kat naikan kayo mo ti asawam. Kan kang runaan ti amin. Agyaman ka. Taadda pa'y nakalagip amang tad iti regalo ita Christmas. Antay. Saan nga amin? Kat adda ti maaw-awat da regalo. Iso ano siyak ti sika? Ay kat agyaman kalatamat akadagiti naayat amang tad. Asaan aday taapan mo pa'y lang ida-idadanas iti Facebook. Uno, padpadaks. May ti cellphone, ma'am. Nigab, Gino lakay. Apay ka di? Asino agab? Tibakla agayim ko idi high school kami lakay. Malagip ko un. Nag-abroad ni Gab, sana ya? Wen, kat ko na nang agawid ka no into no may alawas. Imbitaran nak nga rod lakay. No kasta agpapaskan da? Ay, saan lakay? Ilibre na kami ka no agagayam na itinginginaan a restaurant iji sentro. Uy, ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta pa kay.
Mapadasan nyo mo timangan itinginginan a restaurant ah. Wan nga rod lakay, high class a restaurant katimbaga na apanganan mi. Kape, maribitay. Agkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, agyaman ak maribibian. Anya nga minun ti gagaram, maray. Eh, saludsudat po mano saan ka abisin to no may alawas, mare. Apay ka de. No, saan ka abisi? Imbita rin ka kumamare. Ay na wow. Agpapaskan kayo ka de, maray. Ay, saan, mare? Agawid nga minti OFW agayem ko into no may alawas. Kat mangan kami iti may sa aklas sa restaurant iti ili. Imbita rin ka kumagat no saan ka abisi. Ay na wow. No maipapan iti ka kasta abanag sa anak abisi, maray. No kasta, makaumay ka nga rod, Mari Vivian? Una, high class a restaurant ko naman. Siguro.